dengan Semen Padang kau dah? Pilih makan je Semen Padang ah, nan sirah tu ah. Oh, yang macam kamera tu dah? Pacik kamera tu tukang fotonya nan dalam lapang orang menyembek bola tu ah. Bah, kau angkat bendera pak baju putih tu? Oh, offset tu lah. Apa offset tu dah? Offset tu pun sama je penalti. Lah siap-siap kau dah? Alah, sudah mau nah. Baras skor apa dah? Baras skor bal. Tu tadi mangas saya nak bacalik orang bola tu. Tu ah 0-0 skor. Oh. Berarti siapa menang tu? Berarti saya menang bah 0-0 tu. Semen Padang menang.